ute alua ven ma ajijingu angane ya so sinden na show ya singia isemungia bon sulvanen pasolo hodedo chazo Reverend Father Mike Melado yo sike na to onwan kana madedo yangi mi luwe Yesu chivi luwe Maria ngane ya madon moshimaken Kristo ngia pa ondute umbanage monotolum de ya vese show gamba se anasi yangi he ma umakpa she nasi ya ngwanum kane na she yangi nyana se mbazamba ma pinense unelumuyo aiva chiajingi na Christmas shem kane na masungwanyane ma tomato Christmas ma shisi tom shamakpa sho kalishi na shaisi zuwa dako yomo tolon yo nya ka duo sho tan ken shio yesta shayange nyane pa e Kristo sanu katoliko nase akao neta aiposinegi shami yo olun wasu hihi ki yange nya ton kaken takido aneka amba apostole icho chankala ni viu shekudu kala trata danza kudu be kamom wonu shohwa kaken wasiko hihi uyuane icho cha viu ushapu nene danza kudu kalni ivange yasinya ivange aken lo dido chawe ko jiji yohane icho po kalitia so viu sha nene danza viu shapu kalutan ngane ya madon moshimaken Kristo otiv onja kwa kae du kon se bagoyem ena voti bo imba kwala alo to du kon openda shejili pepe enyame gene ye kaya eva no ya ta she du kon la na papa zende la wo bunde shi du kon la ye timbi vetzende babagu ya kana halaga aru to du kon penda bagu sha gbenda ko no ba no yo atue agba she du kon la na ono ba she ye du kon e wasu ono tue ya agba ke hemencha na o du kon la me yange bagu zende ya iguma ye zende lo hinje fule kapembam hemba on ba vulu jela ungushintane shin makwa bangushintane unofato yange bam hemba on ga kawo wawe du kon ya du kon uwe o yang bam hemba on kulensha mi voula iguma enambam hemba la ye mfefa uda nyoro pe on so evuta uda nyola yange aondo lwe washimo yimamba omache opamu mawe shekevi kwabo ma shekevi ku mo hide yan ku yana vese shana hayo atindi wana uyonda wana umam udon wishima Yesu Kristo sho vashentana ya na nzumu wavayo diabolo vemba elewen tombu hu penda akpule kyonsha gbenda u mhewe ondune du koni hihi ya yangilu helude kele wan kunda Yesu ku ikave si zumi ma Yesu ken Bethlehem yo mbafan kwa butu she choki tale va sho vanengine tu hu malon la mashi na wan chibi yo helude kabe wene bezava da fapatula loya na volo je won pono zone na chibi pam hena lobo aso we one bunde washu mo ondo na yangi to yo do bekele wan kunda ne kuyo o
ondo ande Yosef ka na to wana kire kine kuangona yemena kine gibiti alwe yangi Herude weke Yesu kuga alwe Satan kwamba ele wontom yabe wedu sha gbenda heno on ya laga Yesu yama vak kwenta woso Afrika ga pa yangi to ko ne valu sha gbenda to ko la wase loho on sambi yemu we yangi Yesu va ke kwenta wosi Afrika kiri gibiti ka kwayan wasu Afrika ye kusu Yesu emi vesi ka kwayan wasu Afrika yangi ngo Yesu ya yangi teru Yesu ya ka Afrika si kai se lamcha jwa ba o machi ya ka Afrika ya si kusu ondo ko yangi vashentana ne ba lo du ko la yangi lu sha gbada na ga la ga ya ma si foto jona imba zige ya la wuri imba kwana shab chumwa umba machi ga do show hwa yange ba yuda shi wipanda sha gbenda o Yesu yo yange lu ndana ka nyi manana tindi yo ba za da kere ko to na ha zo kwa we koron shami lu o ndan kwa na ma kana na ngu puli ne tindi ai yangondo na we she kivi mosea na pa akpuru kunu nganchi ya tungia ba yuda wo mas kavie tu kongi mom ka peda wo shagbada na waranga ya tu kon la kaku amba yuda yanvi na ba yuda yanvi zocho zo o priest bataman ma bangare na ma wo Yesu zumu yangi Yesu bikra ya ba yuda wa Satan uyalu tu weke jima bu faye kwana mba hije itu kongi nene aondo shim heno ondo pa ka fatio avega ba itu kon la yangi selese bagweyem Yesu yangi ben kan yewen shinku ya mba ye mba ondo ba yangi Ruma ba dido chi masu ben pasa ta ko kwa vulu shi taru kula ika besi Yesu yange da nyoron shi me a de baruko a da girejoko akuramba ba on do banchi le duwe akondo ayem ave shadato kape dru kone yange se bagwayem jena pamba yuda yange hen kwaga yanvi diga zumu Yesu wadi shinku ande baluku hambaku ge kondu ba yem shatato ya ba yangi vi dondo she Yesu vi hu yolo wote do ne kana yo chi we Yesu yangi mando shatran la hambaku ge ande hamba yuda vi diga shibi suye ve wa heno on ne du kuni geni be yanve wan Yesu ka zumu yanve ko mom ka ba hene ba Yesu unu yira hu ye Steven la be town na wen bu wajela na wash ma be lu we wan Steven yam chim matamba hene yo na be do yono mo Yesu shinku be do yon lo ho de dola ba yanga ba wan Steven ya lo ho la ga yamo ta ben chimo mas sambe yemin shaji re genela lula yuwe sambe fefa hatu yamba wawa ya zumu yamba apostle bulu yebusi yemin shaji re gene sho walu mabula yamba yebusi to vinga ha magere ha mazungu ha mata ha majiri yamba zachi ya bulu yon ba Yesu ka wanu ondo yangi madu sha tranko pasa sha suru bosi akbe manan deshe mbakbane ka kudu kone yangi waye yangi mhuno zanki humini yangi jela ka kwa horu wasu nyane kavise Saulu yangi mo yemin sha Damasco zena sha jila luwo kwashunle watu kone sha benda mheno ondo
ai kavesie mwen Saulo shula Yesu dahande shana dahande hira na hagbada akana e Saulo kanyu tovu mo chana ai kai bibio kavesie Yesu yange kana e wen yona wuru nogu elu hone de zai hemen gane kan wen une hingi ton lu hone yemene meke hemen wọ́n wá soso wọn kí yange nyia ohihi ne a ɔsi nhi udzende Saulo wọn shun uyelu baptisma mana hingi Paulo wọn yo na wɔ shatwana mama vi etonve na kpaave na shia da gba ye mom ke ba hene ba Yesu chi ya na ya chansha luhu ne kuma sha naga mwen shu o ya lu wana kpulu kun shabinda u henu ondo ne hingi uru ne tom henu ondo ne zame sha ha ma veru tachi zanzandia umana popo pa baguma na sha chukolo na hachum henu ondo o umachi na na fatyo ukiwa shinyaga kan ha ko nu sho wane aka wesie benda ogene ngo mom umachi na azuwa myomga benda ogene mom umachi na fatyo zwana mwaga benda la ya ngo mom tse ma benda shu ya ko nanjiji kiti Yesu Kristo mo shu olu wono wondo ya na on tindi wu ma ba pe sha trankon sho panse sha suru kosa benda ogene mom goga kayembe isuru embe kishiyo isa ne jene ye Yesu humba kwege maka kitina tse mwala luye iwale msha suru boam iwalu sha suru bo iwa umachechi sha suru bona shana hayo Kristo sano katoliko kirim kane maondo manyango kana visi bagba ye alwe sisi hiwele mbam he asi mbabulu kusu ambam he mba ondo ya bam he mbala we facho tana visi ke menga kana hai dangli nya ka visi ye alwe sisi tonda yilo wasi sisi wundo ondo yo selu nje ka gbala ko ai tondo wa kitine kon klan ha dagba kon le fetio zan menga dagba kon le ke pe dagba kon le ke hinje ko ni wan krete dagba kon le ke nadi hia sakra dana amba to mo shuma kan Kristo kanye bam he na nu ro mi ko ma wo bam he o shakomba e o bam he o shako kwaso wo bam he o shako nomo bam he o shako maklanta wo bam he o shako business yo bam he ba no we on the kele alo wa on the bam he o kaya ongo tondo yo kitine konsha o nyire ka ba we kla zo kitine konga na mo lunje ka ba la papo mo hingi kon yumba gene nongo Washington ve power zumana ha kabe nongo ve da fa e ka ve da nyo he ne abi de bu bajume humba kurutse bagene nongo zanza ya gemba yunu hono no ve sheyo e via so mo mza hamenga omba gomba zindamo batsamba zindamo ba fere bazindamo bana bazindamo bayo bala ko hi ve bul fa cho za hemen ko ma ve ga ve tonda yurove kle on de sha ve do yurove ke plan ba on de sha ve do yurove ke ba hen ba on de sha na ba do ne yurove abi nge gbere kana ha hu ma pokoto vu ko ve tsake hemen ga ye aru do yo ke ba hen ba on de sha bena mom go za hemen ga kan ha Yesu yo na kesese ba zumu wono lo yo na pa Washington ya makwa mom Yesu we au pinene on the sugar makwa mom Yesu we au lamene on the sugar e ka avesi
chi ma be hi tom na ya Yesu ele mboka ele won baptism do ya yem ken ta jongo kela adalo alo lam ve ondo and the be mi ni yang satan la me la chi hide ka be si chi ve du yo ba be tongo na ya Yesu yem da tsasha wo elim sen ka zan se ka ave poa ka zum ne bi yang Yesu hide ba dum ba apostoli ba ve tongo na ya Dibu kabusi shaji posu ye yanga ba undu bela yo na ide na ye meda elimse shai he we wondo shai ya washi ma wondo awo sha na la una zo no kulisha mi mvo yo zumuru no ngoro mado sha tranko pa ikabusi yangi yem ke ya yem da gulunya elimse je biblo kavesi yusa na yuru hegele wambe msen na oyalu wele lusha chuku awashimo kumana akule shami mvo yange nyana ondana badomo shuma kan Kristo nemba ruchi ba tsamba zindana nemba ruchi ba fuli ba zindana nemba ruchi on bongo ba zindana nemba ruchi na kashin tane wo ne gumana no umane wane kimba washimamba ondo gumana chombu yene wane kimba washimamba ondo manaloni na haya kwa momom shintana una facho yangenga washima ondo kulumane ga du shi du ko ba felive pende shakbandala aondo una kuma kwalo na hingi ko ne ruye me yen fefa uda nyolon ijile onda so wo nyola ya msen wasisha yangi nyani cha choki ha mo na wanlu ne aka wonjene awashimo onda we chawe cha tombo wo cha mbaye wo cha makanta wo cha ji yo witum o mom na fato punde wonja ha ma tu ko iba fele shi diabolo shi ba le wontum we pundu sha gbenda ya tu ko la awon do no gomayi hingi ko wasin we nyoro jile velo we wo nyola kam sen wasijene kenti Kristo to wase amen yengem ilwe Yesu chivi ilwe Maria bem ute alwe venchi bana afkan Kristo bonka passe mkana mateto chazo fada Mike Moradu jena yo lunende do nungwa base adwo sha adwa do Kende ashe ashe mko jiga